بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقفتوتا في كبجمتوتا هردفتوتا وروني سجنتا ورمو دعواتو برتين هردفتن دافيك إن كتربانين أبنيس نفديانو ويا هرّا ويا سقلفا جيشان بركم وتقفل إبافوري فهرتمي لما غافي كتا صدفا قبنيس نفديان نجر لقفتوتا في كبجمتوتا هردفتوتا كين غافي كين هنگرماتي تنوجين توران أفيرا كين غافي كين ويا هرّا كديبي تنوكنا شيخ كين الشيخ غزالي حاجي طاها ربي جزاء ساني هاكالو نوجين جراني. شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. duraan dursee waamicha keenna awwaattanii bakka kanatti torban innoo argamu keessaniif rabbiin jazaa keessan jannatal firdawsin isinii haa kafalu isiniin jecha itti aansuudhaan sagantaa fatwaatti osoo hin seenneen duratti carraa isiniif kenna itti nuuf dhiyaadha. baarakallahu fiikum. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كوجمتوتا هردفتوتا سكنتا في ديبيدا بكم جرتني تنقل كي يقلن سدان سنهاغا وسنين جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكم جرتني كباياسين سجرتن كباكب بجرتن نجاه ربي كيس جرادا تكيسا كيس جرادا ربي هم تراسن هاتيسو خيرين بكم جرتني خيرين سنهارك قبدو وان خيري دغه مليام تو ربي سن الرهاقه بوجچا غرا دام سغبابا إسا كا إسني دامودت يو دبره أرانتنا maaliif namni kun jannata kanatti hawwuu dhabe jechuudharra haasawa gabaabaa isaa isinii haasawa. jannanni meeshaa rabbiiti, sil'atullah meeshaa rabbiiti jannanni. akkuma san ammas meeshaa rabbii qaaliidha, waan sila argamu miti. haa ta'u rabbiin fadlii isaatiin arjummaa isaatiin gabroota kana yoo na tole jettan amrii kiyya yoo dhageettan hamturraa yoo gortan jannata san isiniif kenna, jannata san isin galcha, jannata isa keessa wanni ijji takkaan argin isa keessa jirtu, ka takkaa gurrin dhagahin ka keessa jirtu, ka takkaa qalbii namaa irra wanni akkanaa ni jirti adaa jechuun hiyyaa'in ka keessa jiru isiniif kennanuun jedha. duuba gaafiin nu martinu ufillee gaafatuu qabnu, gaafii kana ka halkanii guyyaallee itti yaannee deebisaallee irratti kennuu nu barbaachisu. sila duniyaa dhumtuu tanaafuu haafayaatuma jirra, isii tana argatuufuu hawwaatuma jirra. duniyaa harka keessaa qabaatuuf ni hawwina, mana gaarii ijaarannee keessa galuudhaaf ni hawwina, yaabbii gaarii yaabbannee deemuudhaaf ni hawwina, waan gaarii nyaannee dhuguudhaaf ni hawwina, waan gaarii uffannee bareeduudhaaf ni hawwina. wanni ani maqaa dhaye kun hundi jannata keessa jira. ammoo rabbiin dubbatee jira qur'aan isaa kana keessatti tokkocha isaan dhiifne. kanaafi kana qofaa miti, waan takkaa qalbii teessanirra yaa'intu jira jedha. wanni ijji ilaaltee itti bashannantu, itti gammaddu, raahaa itti gootu, ka nyaatanii nama duraan dhumne, ka akka duniyaadhaa kana keessaa dhibamanii rakkoon takka keessatti nama mudanne, ka keessaan duune, ka akkasiittu jannata san keessa jira. duuba gaafiin limaadhaa laa nashtaaqu ilayhaa, akka duniyaa faaniyaa tanatti hawwinu kana maaliif gara jannata rabbii sanittiin hawwine nutiin kun? itti hawwinee jirra yoo ka jettan taate mee hawwii isaatiif maal dalayne? hawwii jannata san argatuudhaatiif halkan hagam dhaabanne,
دنيا تين هجم كننه حرام الرا هجم روغمنه خيري هجم دلينه شري هجم الرافقانه يو كإساف هو نتات ولكن جرو دنياتنا دنيا فانياتنا بحر تفكنني بحر نياته أكنا مجرن بحري كانت وني ديمه ilmaan kenna nyaata qurxummiidhaa taheef maaliifi waa akhiraa dalagatuuf deeme duniyaa matan argatuuf keessatti rakkanne barahaa keessa deemne biyya afaan isiidhaan beeyne sanii jecha dhayne mana namaa keessa dalayne dalayduu namaa taane akka dubartiitittillee mana namaa keessa akka dhiiraatittillee warra nama bira dalagu sharikaa kaampaanii adda addaa keessa warra dalagu taane namumaaf dalagu kunis abbaan dalagaadhaa sun nu xiqqeesse nu arrabse yoo san bira darinullee dhahe kana mara wanni nu taaneef duniyaa dhumtuu tana tama gaafa du'an uf duuba dhiisanii biraa dabran tana argatuudhaaf wanni baharitti illee deemne baharri nu nyaateef wanni warra keenyaan addaan baane illee biyya adda addaa jiraanneef wanni obboleeyyan keenya biraa deemne biyya afaan isiin beeyne fi biyya aadaa isiin beeyne keessa dhayne achitti rakkanneef illee duniyaa mafaaniyaa tana argatuudhaaf hawwi isiittu akkas nu godhe hawwi isiitiif deemne ilmaan guddifatuudhaaf jiruu teenna fooyyessuudhaaf deemne kuni haraama jedhaan jiruan kunis dhoggaadha jedhaan jiru duuba namni duniyaa akkanaa tanaaf hawwii hagana geettu qabu ka dhiirtilleen isiidhaaf jecha biyya ofiitii baati ka dubartiin silaa aadatti fagoon deemne illee sanii jecha manaa baatee rakkinni meeqaatam irra gahe argamsiisu duniyaa tanaatiif jannata rabbii ka keessaan duune ka keessatti hin dulloomne ka ni'imaan isaan dhumne ka ni'imaan isaa fagoo deemteen barbaanne quxuufu haadaaniya wanni guuratamaan isii kamasitti dhiyoodha ka layni bishaanii achi keessa yaa'u ka layni aananii achi keessa yaa'u ka layni farshoo mi'ooytuudha achi keessa yaa'u ka layni daymaa achi keessa yaa'u isa kanaaf maaliif hin hawwine maa hawwuu dhabne maa irraa duroomne maa isa kanaaf dalagaa laaffifne deebisaa kanarratti namni martinu matama keessan keessatti deebisaa kenna yoo lakki isaaf kurfooyne ka jettan taate mee maal fa'a dalaydetu si duubaan jira ka hawwii jannataa san hawwii guddoo qaba yoo jette hawwii guddoo waan qabduuf kun waan akka ati dalaydu argine isii jecha biyyaa baate isii jecha xiqqaatte kammoo tarabbii saniif ka xiqqeenna kanallee simmuun biyya tanarraa biyya tana deemisiin jechaa kan qabne manuma keetitti ibaadaa goota laa ilaaha illallah jedhaa yoo oolte waan daangaan qabne tokkotu sii kennama khayiraatarra yoo manuma kee kana jirtutti madabatee gubbatti sireetee gubbatti ol baatee salaata rabbii salaatte kanumaan rabbiin darajaa kee ol fuudha yoo teetteetuma bakka teettu sanitti qaraate bakka tana teettu malee jechuun qabu qaraatiin quraana alallee teettee qara'uu dandeetta muka jala teettee qara'uu dandeetta masjida keessa teettee qara'uu dandeetta mana kee keessa teettee qara'uu dandeetta ciqilfattee qara'uu dandeetta garaan ol garagaltee ciiftee qara'uu dandeetta akkana malee ta'u siin hin jenne ibaadaa garii qofa akka salaataa ta arkaana qabdu ol ka'aa gattaa akkana dalagaa jedhamte malee tayyib isii tana akkamitti dalagaa jirta sa'a 24 kana keessatti waan akhiraaf achi dabarfattee fi waan duniyaadhaaf dalayde wal cinaa qabdu tamtu irra guddoo salaata illee keessuma seensisi salaata shanan guyyaa keessa salaattu illee keessuma seensisi sooma soomtillee yoo ka soomtu taate keessuma seensisi quraana qaraatillee keessuma seensisi sa'a 24 guyyaa halkanii guyyaa sirra dabru kana keessatti duniyaaf waan dalaydee fi waan akhiraadhaaf dalagatte mee wal cinaa qabii ilaali tamtu irra guddoo rabbiin ammoo akkinuun jedhu duniyaa tana haa jaartaniif isinin jaarre isinin uumne jedha maaliif uumere wamaa khalaqtu ljinna walinsa illaa liyacbuduun namallee anin uumne jinni illeen uumne
إلا ليعبدوني هانا قبرني في ملئ إلا ليوحدوني هانا تكوش أمسني في ملئ تكوش ماتي يهايادني في ملئ ها دنيا تنجارني بسان أم نجد دنيا اللي دلقت دانون جده فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله نونجد سن اللي إباداتي يدلقاتي ويت إباداتي يجيستني راباتا فانتشروا في الأرض دجي كيس فجاء تم تدر إبادة سن تدر كان أفو ربي ويت إبادة فلالبا ميقو يا جمع دامان نونجد إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع بالتاغرغور اتجيب تنسان ديسا أذان مي جنان ويا جمعة يو أذان سندقيتن غير ذكر ربي سنتي تدفاتي ديما بالتاغرغور سندابا شوف إيكا كربي للبامي كي كان دابي ججا كدنيا بدل يدو كان دابي كذكر ربي سنتي ديم فإذا قضيت الصلاة ننجر سنبودا يو صلاة الرابات يمو شريعة كت سنهيني هكا أسراتي تتاي سننجل يو صلاة تني الراباتا يو صلاة نسونجي فهمتي فانتشروا في الأرض دتشي ربي تنكيس فجاتي وابتغوا من فضل الله فضل ربي نسيني كنتان هفتو كنا أكنمتي سرا انقلاتي جت فضل ربي كان ديماتي بربادتا ننجل ولكن عبادة سن أكا إن إسيدرا أكا جبسينو شريعة نغرسيفتي جرتي بيتنا تاين اللي سينجل رسول صلى الله عليه وسلم حديث كيستي كانوا همان مال جدًا اتق الله حيثما كنت اتق الله حيثما كنت ربي كي صدا ربي جتشم كتاب ربي سيقوم الراسودات ده كتاب إني بوست أمانو ده وان ربي سيكن رت الحمد لله جتشو ده آخر كرفاو ده ربي صدات بيتو وهاغنا ولتكبر ربي صدات يوجران تقوى يوجران اتق الله سينجراني تقوى قبا سينجتشو ده أتي ربي كيتر راسوداتو قبدا ولا وان ربي بوس كتاب كانت أمانو قبدا وان إن دلك أجر دلايده تين الرابور أجر الرابورته أكو مثلا أمس وان ربي سيكن نرتي علمي تاتو علمان تاتو دنيا تاتو متاتي هاتاتو حق إني سيكن نرتي الحمد لله رب العالمين يا ربي كيا قالني كيتي جت ربي سنقالتهم فتو كرم خيري كيستي دلايسيسو وان ربي سيكن نسان الله إيقساني والاستعداد ليوم الرحيل قاف أسر راديم توف كرفاو قاف أسر راديم توف كرفاو ماري قاف أسر راديم تكانا وانياتي دنيا رتي دلقاتتون دنيا رتي أكو مريفو جده نامني دنيا دنا رتي تكا همانياتي رقوف جراقا كوني ربي نوهمي وأتوبه متشابها نياتا كان غنما غلغلا نيان الرانديمما ijoolletu irraan deema ijoolleen sun akka callee qitteetitti akkanatti wal keessa facaate khidmaadhaaf mana kana keessa olii gadi daddafanii fiigan jechuudha ijoollee akkasiittu si kaddama ati kaddamamaadha kanaaf rabbiin وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا وأن ربين جدوف أجتك أجد بك جنة سنتي بك آخرت أجد برتي جنة ربي أرقت سنتي رأيت ملكا كبيرا نعمة قد في موت ما قد اللي أجت قرت جد وإذا رأيت ثم رأيت نعيما نعمة يانغان قبل بك سنت قرت جد موت ما دانغان قبل اللي تسر فور من بك سنت قرت جد أتينا مقدمة مو نما جولين رديم تقدم دوبا يتكانا نياني كانتي سترياتو بكتيت الراكنياتو كنياني كغنماتي في كغويا سترو هي كسيتي والفقاتو كدمين نساء ولداتي أجلالتو كتوكو فقاتو كميان نساء وانبراتي كنياتا فقاتو كان يو دبرتين اللي تاتي دبرتين أجكيسة جيفتي حوراليني تربين سيف كورفيسي كتكالا منتهين فيهن قاصرات الطرف كسرا أجي دبرتي كبرار لا لك تدبرتي دنيا دا دبرتين دنيا يو إيمان ننجراتين سبرت دابتون دنديتو
سبران أتش دبرتي كبران ليلا لوني دنديت ولكن تجنة سن وصفي سي ربي من يتهيمو أتش كيسا قاصرات الطرف جنا كإج إسيسي مرة تقابابة يجا نما بريد اللي سمالي كبران قرطو يسي نما جالت اللي سمالي كبران قرطو تأتش كيساسو مالي في تامنا كدنيا دا كننجر فيهن خيرات حسان أتش كيسا دبرتي أكم بريد بريدو ما يسي الراوي توصفان كدوكت يسي ميل يسي كيسا ملت كاوسو فوطان يسي تقوش تكاشار بيوان جرمان يسي متت وفتكون دنيا تنتك أسبه تاتي أرغان دنيا تنغرغلش أكاسي سمت يسين إيغان ونجد عربا أترابا تهريات تاتي تدربة تاتي سني وليد لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان كجني اللين تكا يسي برنغهين كنمني برالي سمالي تكا برنغهين تأكسي تسيف جرسين جدا ما كناف هوينه ما كناف هو دمنه دنيا فانيات ناف ماليف هوينه ججا واني غافي نتهاتا وانسينين جدو خناف منت اللي وچي دبرته من اللي نچتي اچي چيز من اچيسون اكاسي كنا دغادان جارمي ارمن سي اجائب سيسو من بريدك اتجتو من اكاسي اسوق ابا دكاتي جتو mana boloke tanjarame kamara ganjarame yo foki sadi afurtahe wa hallu adda itti dibani barechisan manu makana kan kaafira suno la kanamiti dhahaba fi fidda irrahi metazik ayarrahi maninachi meeshaan mana keessatti atitti dalagattu burcuqqoon atitti dhuuydu kubbaayaan atitti dhuuydu qoriin atitti nyaattu dhahaba fi fidda kanaaf rabbiin أستي مال نونجدا أستي ككافرات نونجدا فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة دنيا تنكيستي ور ربتن أمننتك أنني دنيا تنبربادا ور ربتن أمننت إسيسا نتنيا تجرى دنيا تنكيستي ذهبا في الداكن إسن أمو وري تنطم نسنتي أجل خايتو بربادان ولكم في الآخرة إسن جنة كيستي التنياتن جد حديث غري كيستي نامني أستي ذهبا في التنياتي أجتي التنياتو جتشو تجر ويتكنا ماري يو من اللي برباد يا أبولي سكية يا أبولي تيتي يا من أكنا من ذهبا في الدات تجر يو ميشا من كيسا دبرتين كان جالتي ميشا من كيسا كان ربين مكدال لي دبته سيريل لي دبته وصو تفصيل لسا كدبته متاتي محاضران سديا فريشان اللي ننجيت والربين جن وصفي جنة إرّا دبة وزرابي مبسوسة فين أفا من كيس أفتن أفا أصل الجمال أفا قبا أفن كبر يدو كبر مقالة داك أفا تكانا كل مرت دبة مجرى جنة كيست ما كدان تكاو تراسي والنجر أمكوني براتين تا قدت إركساني جدان تأكم بريدو تمرت دبة متجر في القرآن كيست دوبا كان مراتو أجتي سي إيجا جدا كان مراتو سي قرفاي جرا جدا سلا يا بولي سكي يا بولي تيتي جرو دنيا تنكيس يو جرات هجم جراتا وقا جهاتم मैं उम्री लेरा जरा दोगा दी सनिर्द लेरा जरा दुआना जाइबा दी बड़ी बाशंतम हागन मामी वलाकिन दाबतीन से अति दिर्रे कियामा के सदाबतु दिर्रे कियामा के ओसो murtii fudhatu qofaaf ati dhaabattu 50,000 sana ama takkuma 50 atachi dhaabattu ka jannata gaafa achi seente ka jannata khaalidiina fiiha abadan du'arra namni du'utanas achitti fidanii gorra'aniit khuluudun falaa mawt isi warri jannata alle asuma keessa yoomuu jiraattan ka keessaan duune isi warri ibiddalle warri aqida sahiha irratti du'in warri aqidaan isaanii badde khatimaan isaanii badde islaamummaa keessa yaa'ee sababa duniyaa tana yoo ka duraan islaaman ta'ellee san irratti du'e yoo islaama ta'ellee duniyaaf jecha islaamummaa gadhiisee warri jedhes khuluudun falaa mawt du'a gorraaniit isinillee ibidduma kana keessatti yoomuu jiraattan as keessaa bahuun hin jiru jedhanii waytasan osoo duuti ka jiraattu taate rifannoo tarra warri ibiddaani du'a jaa maaliifi ibidda akkatti nama gubu ibidda akkatti wayta jihaan kun bilchaate kaan itti garagalchan laa yamuutuuna fiihaa walaa yaxyaa
ككيسة تندونه كجرو كيسة تنجرانه كروهين كيسان باني كازام نمو لا يخفف عنهم جاء كازام نسنمو الراتق أمالين تجيفمني كلما خبت زدناهم سعيرا ويتئبدسون أكوان دامتو يسين قدام تمرا بوبايا يتيدانا جا ربي أكلالان إساور ننجنة شوران غرانتي بالشاتي غراتوكون أكنما فو ودوتتي ودمي يو ولكن إساكم غبتي تمي داراته اتغارا غلچان هاگا غرس غرا غلچان غر ريفو غبتكم مرغي بكو فيتي ديبي كونيلي ماري في أك إسان عذابران تمانيف أك عذاب سن الرالاف نيف هاگا يوميتي جرون إساني أكسو لا يا رب ركس يا رب ننتاسي يا رب جهنم سنجلا يا رب نجان باس يا رب جنة أكتي وصفي نسابر يدكانا يا رب نهيري كنا في جتشا ما اتهاو أبني واني جروف كان نمني هوي مال دلغاري أكم قد أن جنة كان أرغتو بكم تهري دور أكيدان نما صحيته قب يو أكيدان تيقل كلون تهين غبرما رب مقوفة جتيو أكنت تنبيكين كاكين نولي كدوب قتولي رب مقوفة جتشو كان يو بغت قلبي تلتر بأمستين بيكين ربي أجت كهمانا ما قدو سنجرو كهمانا ما قدو سنجرو جتشو يو حقيقة إسي قد هبتيو كان بيكين تاتي خسارة ماري أكيدا كلودان من جنتا كدا أرغتا إيغساني وان واجبات أركانا في ربي نمر كاي تدركما صلاة صوما زكاة حجيدا وان أركان إسلام ماتي في أركان إيمانا تهزان كلي akka rabbiin sirraa barbaadetti argamsiisuu eegasanii haqa namaa eeggatu arrabaan haqa namaa eeggatu harkaan haqa namaa fuudhuu eeggatu ijaan ammas waa balleessu akka hisdiitii fi kana eeggatu akka hiqi namaa sitti asin dabarre wayta dalagattu rizqii dalagattu tana rizqii halaalaa barbaaddatudha rizqii halaalaa nyaatudha wayta wanni aakhiraatee si harkaa balleessu sitti dhufte آخراته فلتو الدنيا متي أكنان جنة كنا هون كله بيكما هويتل أرجتون كله أكسيت كجيلما غاف أشي دبر فتة كنا تنان أشي دبر فتة وان سلاك أبدو كنا وقتيك أبدو كنا شباب ما أبدو كنا جبين أبدو كنا برموتك أبدو كنا يوان آخراتين دلايده ربين جنة سنين سميل كيسا warra jannata argate jannata sanii milkaa rabbinu haa taasisu ibidda jahannam ka gubaan isaa akkasitti wasafame ka keessaan duune ka keessatti jiraatuun hin danda'amne san rabbi salaamaa jalaa nu haa baasu nama milkaahe jechuun rabbi si haa milkeessu jechuun kun amrii laafaa miti nama milkiiti jechuun warra milkaahe jechuun nama ibidda jalaa bahee jannata rabbii argate فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز نمني بالدرة فقيفمي جنة سنرغتي جنة سني ملكاه فقد فاز لغا ملكاه جانسون ملكي نما ملكاه يجون بالدرة بيسان جلا به جنة ربي سن نما أرغتي نما ملكي تيجون ور ملكي قسيسا ملكاه ربنا تاسسو وروان دغين كان اللي دلغر اول ربنا تاسسو وبك رزقي برباد دنوت اللي رزقي بربادت نكيسة اللي ربك إنها صدارنو ورك إنها دمنات إن كيسة اللي ربك إنها صدارنو أبا مناك إن كيسة اللي ربك إنها صدارنو إلمان إن كيسة اللي ربك إنها صدارنو ورد لي سيفنو في ورد لي نوف برت اللي ربك إنها صدارنو وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ربي نسنر حاجالته ربي نهندا ورم الكاو ورجانتا سن أرغت ربي نهاتايسو لما سنة دلقاء قياسن التميل كاو ربي نهاتايسو اتان سودان غرا غافي كينات سينا غافين تقفان أكنا جد أني بي أوروبا كيس جرادا ساعة ديراوان دلقوف قيان جرى قرآن قرأو إن أرغدو kanaaf yeroo baabura yaabbanne karaa deemu baabura keessatti karaa sagalee ol fuudhuu hin danda'u ajrii nama qur'aana qara'ee argadha jedha asumatti aansee yoo osoo qur'aana qara'aa jiru karaa osoo deemaa jiru du'a cabse qur'aana san achitti dhaabamoo qaraatii itti fufaa jedha
بسم الله الرحمن الرحيم نمني بيوم جراته تو يو جراته قرآن أدام بهو إسان برباچسو هاگا دندهمين هاگا إسات لافين كقمان بيكو تهينا كيجان قرأو ملي قمان بين تهينا على كانت قرآن ولين تولد هدات أدام بهين سنتان تهود قبدي كلام ربيتي معنا إسابة إتيو كقرأت تاتي سني فضل ربيتي ربي تولد سيكابي يوم أنا إسالي ولا التلفزي إساك بيت تاتي حرفي تكتي قرآن أرغتا أكم رسول صلى الله عليه وسلم جنان لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف والحسنة بعشر أمثالها جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ألف لام ميم جتشون كوني حرفي تكن جدو جران ألف اللي حرفي دا لام اللي حرفي دا ميم اللي حرفي دا والحسنة بعشر أمثالها تلتون تكتين كرانين قلتي نمني ألف لام ميم جده صدام أرغتا جتشودا أتشرا أكا خشوعان النقرائين أكا قلبي نساء قرآن كانتي أتش شبدي تدبورا قتين طلع دان النقرائين أجري إسا ربين غرا دچادي بطرباتي غرا هغا لكو إسا يو ربي تاتي مالي نمني بين يدت إسا قدسون سنبودا كان بودا دفا نمني مرتنو خيري تنايو دلقي خدني أرغتا يجادا كن اللي فضل ربي كيناتي خيري يو دلقان تكررتي كدن نما برليسا كدن نما قلميسا همتو يو دلقان نمو تكتي من مرتي قلميسا سنو يو توبة نما فديسا أكانو ما ولين يا بدي ورا تكتكان إسا كدن كدني إسا هنجفتي ونجنانيف كان خيري تكيو دلقي كدن سي كتبا همتو يو دلقي تكسيتي كتبا يو وان كدن إنسي كتبا waan takka takkaan si katabamu tun sanirra guddattee san ka gara galchitu taate si makka badiiti jecha kanaafuu warra akkasii rabbi nun taasisini warra qur'aana kana qaree ajjii guddaa argatu rabbi nu haa taasisu qur'aana sawtii gadi qabatanii qara'uun qaraatii ima jedhama walaakin sharxii harfii jechuudhaatiin uf dhageessisanii nama moggaadhaa dhageessisu osoo hin tahin ijaallaaluu fi bananiituma akkatti ijaallaalu ka hidhiin sochoofne ka arraban sochoofne akkatti ijaallaalu yoo taate kuni qara'en jedhamu walaakin ajrii tadabbura godhuutii fi ajrii ma'anaa waan kanaatiin xaluudha ima argata sababa ni argata maalii fi khayri marra jira laalaa jira waan aayanne jettu qalbi irra deemaa jira ajrii ima argata kunilleen walaakin qur'aana qara'en jedhamu qur'aana haga lafdii isaa dubbattutti qara'en jedhamu alif laam miim haga jettutti soddoma argatte siin hin jennu soddoma argatte siin hin jennu alif laam kana yoo akkatti ilaalte ijaa yoo akkatti ilaalte dhugaadha waan khayrii ilaalte ajrii ima argatte rabbiin simaaf kenna kanallee qadrii dalagaa teetiitiin walaakin qur'aana qaraate harfii takka irratti 10 argattan jennu gaafni harfii takka irratti 10 argattu gaaf kami gaafa lisaanni ke idhaa nataqa lisaanu bitilkal harf yoo arrabni kee harfii san dubbate yoo arrabni kee harfii san dubbate alif laam miim jechuu kana sagaleellee gadi qabattu amballee dhageessisuu baattu harfii san dubbattee haga uf dhageessiftu takka harfii san dubbatuudha barbaachisa qur'aana qara'e jechuudhaa fi ajrii qur'aana harfii takka irratti 10 argatuudhaaf harfiin sun jedhamuu qabdi lisaanaan jedhamuu qabdi jechuu baarakallahu fiikum inni kun isa duraati deebii duraati yoo ijaallaalinsa taate ajrii nama waan khayrii dalagee aammi argatti malee ka 10 kanan argattu jenne arrabaan nama dubbatetu qara'e jedhama arrabaan dubbatuun barbaachisaa jecha inni lammata yoo akkasitti osoo qara'aa jiru uduun narraa bade qaraatii tana itti fufamoo hin dhaabaa gaafii jedhu ulamaan itti wallabuun ni jira warri gariin qomaan malee qara'uun hin ta'achuun ni jira dhugaadha akka afdaliyyummaadhaatitti irra caalaan namni xahaaraa irratti wuduu allee qabaate xahaaraa kulli tolfate siwaakkate qiblatti garagalee akkasitti yoo qara'e bareedaadha walaakin
haala isiin himtu kanatti kayroo biraallee qara'uun dhaqqabanne kanatti uduunni ammaan tana narraa bade isiin jettu sooree karaa deemaa jirtu namaa wajjin narraa badeettu kuni hadas asgara jedhamaarra islaamaa biratti hadas asgara jechuun wudu'a godhatu namatti wajjabsiisu jechuu ka qaama dhiqatu nama hin barbaachifne ka akkana kana waliin qara'uun himataha haala amma isiin jirtu kanatti haajatu itti jira haajaa itti jirtu kanaaf akkasumatti qara'uu hima dandeettii jenna jidduu ulamaatitti illee khilaafni haa jiraatu du'a malee ni qara'amu hin qara'an jechuu keessatti. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم وبولتين تنتك أكنا جت أنا عباس أبيرا سنكابو جت مجانتك المبياتي ندبته وبولوان كوتي في ilmaan abbeeraatis nikaah na hidhuu diddan eegasi inni qaadii deemee achiinatti bilbilanii ani jaalatuu na gaafatan eegasi namni qaadii sun nikaah mahrii ani itti walii galleen na hidhan nikeenni kiyya kun bifa kana yoo hidhame sahihaa jedhe namni tokko yoo heerumuu barbaade waliyyi shar'ii qabaatu qaba waliyyi shar'ii ka jedhamu kuni kan nikaa hidhuu danda'u kuni akka abbaa isii akaakayyuu isii takka abbeerota isiitii fi kana obboleeyyan isii isaan tartiiba qabanii marattu akka amma isiin jettutti eega abbaan hin jiraanne eega akaakayyoon hin jiraanne eega abbeeronni illeen hin jiraanne obboleeyyan ka jiran obboleeyyanuma kanatu hidha obboleeyyanuma isiittu hidha ilmaan abbeerotaatitti illee achi hin dabru silaa yoo isaan didan malee ilmaan abbeerotaatitti illee achi hin dabru tartiibni obboleeyyan irra jira jecha eega obboleeyyan isiidhaa jiraatan obboleeyyan isiidhaa kun yoo ka hidhuu didan taate eega obboleeyyan didan dubbiin achi dabarteetu ilmaan abbeerotaallee nikaa isii hidhuu yoo ka didan tahe أكم حديث كيست رسول صلى الله عليه وسلم نوهما فإن اشتجروا يود دني جر والأبن وليين استيدا كون تكو كنة تكون كن نجدي تكاجر لجون كن نجدني يو والأبني كيسان جنانتاتي فالسلطان ولي من لا ولي له قادمة نام وليين ابن كان ولي تهججا قادت ولي تهبكسان قادين ولي تهي نكاهدون دندا إسينا مكجتو ani biyya biraa jira jarri didanii jennaan qaadii bira dhaqamee qaaditti dubbiin kun himamee qaadiin telefoonaan na dubbisee ani qaadiinaan jedhe maharii walii kenninee irratti walii galle san irratti nikaaha na hidhee jetti akka isiin jettu kana dubbii yoo tahe yoo qaadiin sun achi gaafatee sun tartiibni isaa ilmaan san obboleeyyan san gaafatuulleen seera inni dalagu ilmaan sun yoo ka didan taate mootummaa irraa fuudhee ofii hidhuudhas dandeettiidha qaba kanaaf jecha yoo qaadiin sun dhugaan akka isiin jettu kan akki gaafiin isiin jettu kun yoo sahiha tahe qaadiin isitti dawwalee isiidhaan gurbaa balu jedhamu kan ati jaalattee jedheeni jaaladhe jetteeni maharii haganaa irratti nikaaha si hidha jedheeni nikaaha hidhee akka seeraatitti waraqaa kenneefi jedhe نكن سيرة صحيحة بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم قافتم تككنت قبين يكيا كأني بيا قبو أبام منكيا ندويستي منام بتت ونكون حرام إسرتين تأوجتي كانوا والقبسيفتي إجولي ولتك أبنا سببوان إني نقول إيتيف نفقات دور إجولي إرغو yoo dhiise maaltu narra jira dura abbaa manaatii fi haati manaa wal moromtuu fi cinaada walii deemuun takkaa'uu faallaa walii deemuun illihi waan jedhamu kana walitti dalaguun barbaachisaadha miti yeroo hedduu waan kana wanni bultii namaa diige waan kana yoo namni tokko waa balleesse ilma namaati dhiirsaaniiti wanni jedhamu kun guyyaa tokkoo fi guyyaa lama nama waliin jiraatu miti umrii waliin jiraatanii akka gaafa walitti dhufanii irraa
yoo tokko ajalli fuudhee wal bira dabarse malee jidduu tanatti wal hiikna jechuudhaaf waliin fuudhu dhiirsaa fi niitiin. Waan kana taheef namni umrii dheeraa kana waliin jiraatu waan haga rabbiin qilleensa duniyaa kanarra nu jiraachise isiinuu gabaabduma haga kana waliin jiraanna jechuudhaaf namni shariika walii tahee dhiirsaaniitii tahee jedhe yoo inni balleessellee isiin dabarfattee fi yoo isiin balleessitellee inni dabarfatee fi akkanumatti karaa waliin dabran malee namni qulqulluun dhiirsi waan balleessine dhibbarraa dhibbatti hin jiru isiin waan balleessine dhibbarraa dhibbatti hin jirtu kuni homa manni martinuu beekulleedha homa dubartiilleen beeytu homa dhiirtilleen beeytu garuu gaafa miidhaan bakka dabarte namuutuu gara silaa miidhaa san namarraa kaaftutti waa himatu nama jiraati. Dura qaa'idaan walii obsanii sabbaranii waliin jiraatuun barbaachisaa jechuun kun mataa dhiiraallee xalaaqatti fiiguudhaa miti mataa dubartiillee nahaa hiikuu jechuutti fiiguudhaa miti walii obsineetuma karaa waliin dabarra jiruu gabaabduu tana keessa walumaan dabarraa jechuutu bareedaa isinin jedha akka nasihaatitti. Akka hukmii shar'iititti akka ammatti jettu kana abbaan mana keetii qabeenya kee fuudhee hayyama keetiin maletti yoo ka manaan bitu taate takka homa fedheenu yoo ka godhatu taate wanni kun maharii kee yoo ta'e duniyaa ati kassabatte yoo ta'e ka shubhaa wayii inni keessaa hin qabne qulqulluu duniyaa ta'eeti yoo ta'e iznii keetiin malee fuudhee waan fedhe godhuu hin danda'u yoo ati iznii goote malee akki sun isarratti haraama maaliifi qabeenya kee kana qabeenyi kun waan shar'iin siif kenne karaa kamiin argattee hukmi biraati dhaalaan argattu mahariin kee sii horee karaa maharii saniin argattu ati duniyaa mallakatu hin dandeetta akka shari'aa islaamaatitti duniyaa akkasitti argatte san abbammaan fedhee hayyama keetiin malee si harkaa saamuu hin danda'u hayyama keetiin tahuu qaba namtichi akkas hin tahin yoo akka ati izniin gooneef taate guyyaa qiyaamaa waan san baatee dhufa kana abbaan manaallee beekuu qaba abbaan manaallee haadha manaa tiyya jechuudhaafi takka ammoo akka warri duraanii jedhu san dubartiin horiin isiin qabdu kiyya malee maal irraa qabdi ka jedhan sun yoo gaafa shari'aan baratin taate malee amma namni martinuu shari'aa baratee jira horiin maharii akka haqa isii tahe wanni faraayidaan isiin dhaalte akka haqa isii tahe wanni takkaahu karaa biraatiin kennaa namni kennee fi isiin mallakatte akka haqa isii qofa tahe ka abbaan fedhee dhiirsa ta'uufillee hayyama isiitiin maletti irraa fudhatuu hin dandeenye akka tahe namni baratee jira. Kanaaf jecha haqa malee yoo kasirraa fudhatu taate inni sun itti gaafatama yoo ka atin dhiifneef taate siin ammoo mana jaare kana sila walumaan keessa galuu deemtanii atillee maa artaallee bakkuma tana jirti atillee nima dabarfadhuu fi afuu godhi jechaallee jidduu tanaan isillee ma yaadachiifna. Walaakin akka shari'aatitti waan fedheewu tahuu duniyaa ta'e fuudhee hayyama keetiin malee waan tokko godhuu hin danda'u jechuudha duniyaa qulqulluu ta'e. Kasanitti aanu ilmaan walitti qabnaa sababa aarii kanaatiif ilmaan san waan duraan gargaaru didee jechuutu jira sanitti aane maaltu narra jira yoo ilmaan kana gargaaruu dhabe ilmaan kun ilmaan keeti inni illeen dheegaddaan hin bahin abbama warraa keeti ilmaan kana maaliif rakkoo siif isa jidduu jirtu ilmaaniin maa geettaati maaliif ilmaanitti achi dabarsita yoo isin barataa jiraatte maa barmoota sana irraa ijoollee sana si achi dhooyta warri gariin namni tokko kama ibaluu isaa beeynu sababa wal hiikaniif jecha ilmaan isaanii barmoota malee guddate yoo inni fuudhee mana barmootaa seensise isin dhayxee mana barmootaa sanii baaftee biyya biraatti jalaa dabarti yoo gaafa kaan inni achitti bahee isii yoo achitti seensifte inni illeen dhaqee achii fuudhee biyya ofiitti deebisu akki kun ilma san zallamuudha ilma san miidhuudha garuu namni ufiillee wal dhabe yoo ufiillee wal dhabe wanni beekuu qabnu yaa jamaa kenna akhiraan as deemaa jirti yoo abbaan warraatii fi haati warraa ufii wal dhaban rakkoon sun akka ilmaanitti achi hin dabarre takka isa lammata osoo wal xalaayxanii addaanuu kabaatan tahe abbaa tahuun kee isaalleen badu
si wallo lecha ati haadha tahun keesun illeen hin badu ilmaan wali qabdantan ati haadha inni abbaadha kanaafu ati illeen akka haadhaa tahi inni illeen akka abbaa haa tahu ilmaan kana jidduu tanatti rakkinna akka munne akka rakkinna keessa ilmaan kun hin buune taha waldhaba ufii waldhabdaniif rakkoo ufii walirra geessitaniif ilmaan sanirratti aarii waliin bayina kuni dhaamsa kiyya akka hukumii shari'aatitti nafaqaan ijoollee tanaasitti wajjabu yoo jenne waan abbaan irratti nafaquu dandeettii qabuun waajiba sirratti hin ta'u waan abbaan irratti nafaquu dandahuun sirratti dirqaman ta'u yoo abbaan sun nama duniyaa hin qabne ka ilmaan san nafaquu hin dandeenye tahee sirratti illee eegati duniyaa qabaate dirqama bakka tana addaan baafadha nafaqaan ijoolleetii fi nafaqaan kee abbaa manaa irratti waajibu walaakin ilmaan kana yoo inni nafaquu hin dandeenye yoo inni waan qabaanne ka nafaquu hin dandeenye yoo tahe ati ka duniyaa qabdu yoo tahe sirratti dirqama ilmaan san nafaquun kana bakka tanatti beekuu qabna walaakin yoo inni dandeettii ilmaan san irratti nafaquu qabaate sitti waajiban tahuu jechuudha nafaqaan ijoollee sanii baarakallahu fiik walaakin rakkoo teessan ilmaanitti akka hin dabarsine ammallee irruma deebi'ee isinii dhaama baarakallahu fiikum rabbi barakaa isinii haa godhu الله خيرا بارك الله فيكم ربنا سنرها جالته قافتان توقعنا جدا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة أمس حديث براك ستي 5 من الفطرة أو 10 من الفطرة يعني قافين كي فطرة جتون مالي أما اللي 5 من الفطرة أو كان 10 من الفطرة جريد في هدف كان كيسا واتوكو يوديس نمني كن كرنان كيسا يوكان شنان كان كيسا ومتوكو يوديس حرام دلق جنمو مباح جنمو سنة إيس جنة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وشان فطرة الراهجة لغار دبة ميجرة وشان 5 من الفطرة جتو حديث كيستي دبة ميجرة سنرى لأن قبضو تكاو كتانة تودا رفنسا مغانا فسالات ابتي مرغو وفي الرها دودا أكما سان كينسا جرى تودا في أنفرو gabaab soodaa fi bobaa ofirraa buqqisuudha hadiisa keessatti ka dubbatame hadiisa garii keessatti areeda dheeressuu si waakkatu jedhanii gara 10 gahuullee ni jira 5 min alfixraa ka jedhu kana malee kun hadiisni sahiihayniidha gaafiin gaafataan gaafatu fixraa jechuun kuni maali asitti 5 min alfixraa jedha بكا حديث براك يسات يمو كل مولود يولد على الفطرة شفتي الموت على التوتو فطرة الرتي على التجدا فطرة كوني مالي كغير ست يما 5 من الفطرة جلسوني مالي فطرة ونجر مكوني ويتجدان فطرة جتون أكا تقوتي إسلام ما جتشادا أكا تقوتي هم قلبين كلون غير إساتي تدبدو جتشودا انتبهوا فطرة جتون إما إسلام ما جتشا إسلام ما كان فطرة ما تقوم من قلبين تقر إسادة بدي مالي في سير ربين تمي بكم سالفكاي سير مخلوقاتي مكي كمخلوقا كوني دوغورة هولين نمال كربي دبير ربي مرت إسيرو قادة ربين بكم سأفي قبون دنديتي أفي قبون وانا ما بطلو كان قلبي لك غير إساتي تدبدو تاسيس ويتكانا كل مولود يولد على الفطرة جتون مالي معنى نسايو جنة شفت الموت على التوتو إسلام مرتد على التججو سلا إسلام مرتد على التججة معنى فطرة كوني مالي نمتكي ويتدلتو أكما قرآن كيست اللي دفاجرو قراها داتيس سني كيس كوان بين تاتني باتنجد لا تعلمون شيئا كوان بين تاتني قراها دا كيس قد بوتني إيقو مسين قبوتني أف بيتني جتن ربي نقل اللي سني كني أقلن سوين لي دواتا نسني قددت دواتا وابرت تمالي
islaamummaa yoo akkamitti beekuu dandahee yoo ka jedhamu taate islaama irratti dhalate jechuun kun ma'anaan isaa maali jechuun ma'anaan isaa islaamummaa qeebaluudhaaf kurfaawaa tahee dhalate jecha uumamatti uumamutti namni waan jallinnaan jaalatu waan dabdu waan jallinna uumamumaan hin jaalanne eegasanii biyaan isa haa jijjiirtu shahawaan nafsii itti haa dhufu sobiinsi shayxaanaa itti haa dhufu namni keessa jiru takkaahuu haadha abbaan yuhawwidaanihi wayunassiraanihi wayumajjisaanihi haadha abba yahudaa godha haadha abbatu nasaaraa taasisa kiristaana haadha abbatu majuusaallee taasisa jechuun kun wanni jedhameef maali gaafa duraa islaamuma irratti dhalate akka kana kiristaanni nu itti amanan jechuu wanni kennu maali xammaqan malee beeta kiristaana keessatti hin awwaalamu yoo waan san bishaan san keessa cuuphanii akkasitti jedhan malee maaliifi akka waan waliin dhalate san irraa dhiqaniiti waan waliin dhalate san irraa dhiqaniin beekan aslitti kitaaba beekaniimi haa irraa dabanillee saniif jecha islaamumma irratti dhalate jechuun rabbi irratti shirkiin godha akkuma alastu birabbikum jennaan duyda aadam gubbatti qaaluu balaa jedhan kanaafu maarre fixra dhalate jechuun hiya salaamatu min al-i'tiqaadaati al-baaxila i'tiqaada karaa malee waan karaa malee yaadu irraa qalbiin isaa qulqullu والقبول للعقيدة الصحيحة عقيدة صحيحة كان قبل وداب قلبي نساء كرفويت رجع معنا فطرة الرت على تجادا فني حديث كل مولود يولد على الفطرة جادا كلام خمس من الفطرة جتونهم وشني كان نمني ما في الرادم سيسو إسيدا جالة تججا ربي نرتي شوف كيست لشوتكم islaamummaa illee nama qeebalu taheetuma uumama namni kun akkuma san waan asit dubbatame kana kotte qeensa ciratuu kana haga ummanni kaafiraa waan kana waan gaarii fakkeessee shayxaanni itti bareechisee kotte dheeressuun kun hin dhufin akka bineensaatitti gaafa dura namni kotte ufumarraa jira kiristaana illee haa ta'u ufumarraa jira ofitti dhiiseen deemu islaamni illeen kiristaanni illeen maaliif fixraa dhaban fixraa jechuun maalire homa qalbiin gara isaatitti dabdu qalbiin kotteen tun akkasitti dheeratu irra akkanatti gabaabsee yoo cirate qalbiin raahaa isa gooti rifeensa moggaa nafa saalaatitti margullee ufirraa yoo haade qalbiin raahaa isa goote qalbiin akkasan nazaafa akkasii jaalatti rifeensi asii bobatti nama margu kanallee yoo ufirraa buqqifte takka yoo ufirraa haadde qalbiin isaa raahaa gooti wayita kana maarree homa xabiyaa dhalootaan qalbiin gara isaatitti dabdu jecha kuni maali wanni sun waan gaarii jechuu irratti qajeelcha jechaadha khamsun min alfitraa jecha namni martinu dhalootuma waan kana ofirraa fuudhuu isiidhaa jaalata jecha anfarroota osoo ofirratti shaariba waan jedhan kan ofirratti kadhiiftu taate osoo akka gaafa margiteeti akkasumatti kadhiiftu taate kun dhiira qofa laala dubartii irreen qabdu akkamitti waa nyaatta akkam fokkattaati rifeensi kun asirraa margee asiin gadi cufe kaareedaa dhugaadha afaanii gaditti marga gadillee deemu dheeratullee homaan qabu walaakin kun hoyti asiin margi afaan ni cufa akkamitti waa afaan kaayatuu dandeetti kana uumama dhalootaatiin namni kan ofirraa gabaabsu uumama dhalootaatiin akkasitti dhalate ofirraa fedhuu isiiti ofirraa fuudhuu isiititti daba jecha yamiilu ilaa izaalati waan san ofirraa deemsisutti uumamaan itti dabaa jechuu baarakallahu fiikum wayita akkana tahu maanaan fixraadhaan nu gale alaaqaan hadiifni lama walitti qabu hoo kalimaa fixraa jettutu walitti fide akkuma islaamummaa tana uumaadhaan namni gara isiititti dabu haga maani inni biraa dhufee maani inni biraa karaa nama dabarsutti shayxaana tahina shayxaana namaa tahina shayxaana jinnii tahina nafsiyyaa tahina haga waa karaa si dabarsanitti qalbiin te islaamummaa san qeebaluudhatti dabdi jecha akkuma san ammas khamsu min alfitraa jechuu keessatti
وانا قام دبتمي كراني سني ليته حديث غري كيست دفه شاني حديث كان كيست دفه قريب دبنه كان ليته وان كان افر ديم سيسو إسا قلبي أوممان غر إساتي تدبدي أوممان وان سنفر ديم سيسو جالت تججال إذن ويتكنا معنا كلمان في ترايتو معنا كان لمان وان باتو كانتو ولتي في حديث لمان ججال غافين سنت آنو كغافتان جدو namni waan kana dhiise sunnaa dhiise moo waajiba dhiise jedha sunnaa dhiise moo waajiba dhiise irra hedduun ulamaa wanni kuni waajiba jechuutti ka deemanis ni jirani warri gariin sunnaamu akkadaadha sunnaa jajjaba kuni waan uumaa namni waan akkasiititti jaalatu kuni sunnaadha jechuutti warri deemeleen ni jira garuu gariin addaan baasan fakkeenyaaf khitaana yoo laalle haqa dhiiraa keessatti waajiba jedhan ulamaan hedduun haqa dhiiraa keessatti waajiba haqa dubartii keessatti kabajaadha dayna qabatuun jechaadha martinuu ammoo hadiisa kanarra mashruu'iyyaan khitaana shari'a islaamaa keessatti dhiiraaf dubartii illee ni qabatti jecha akka dubartiin hin kitaanattu dhogga jedhan sanii miti dubbiin akka islaamummaatitti jarri lachuu mashruu'iyyaan karaa godhame akka islaamaatitti kitaanatuun jechaadha dhiira dubartii illeen hadiisuma kanatu itti qajeelche walaakin dirqamaan godhatuu qabamu dirqamaa miti jechuu keessatti wayta wallaban haqa dhiiraa keessatti dirqama haqa dubartii keessatti kabajaadha jechuutti deeman hedduun ulamaa akkuma san mas'alaan takka takkaan yoo fuudhamte fakkeenyaaf dhiira waan laalu qofa keessatti shaariba anfarroo kana ufirraa deemsuu kana keessatti hadiifni tokko lama kan ta'intu dhufe isii tana ufirraa fuudhaa akka jedhu ufirraa gabaabsaa akka jedhu isii ufirraa fuudhaa areeda dheeressaa akka jedhu hadiisa hedduutu keessatti dhufe zaahirri hadiisa kanniini akkuma san rasuulli irratti muwaazabaa tahuun kunilleen waajiba jechuu irratti qajeelcha waan kana waajibaa jechuu irratti daban hedduun ulamaa namtichi dhiisee himma ase taa jechaadha fakkeenyaaf kottee tana qeensa kana yoo kofitti dhiisu taate baaba wudu'aa keessatti illee achi jalatti wasafni walitti qabamee wuduun isaa akka fayyaan taane tahuutu danda'ama dubartiin heydii wayita dhiqattu achi jala illee bishaan seenuu qaba wayita wudu'a godhatan jala seenuu qaba qeensa harkaatii fi kamiilaallee jechuudha yoo dhedheeratee jedhe wasakni achi jalatti baata waa itti ga'uu hin dandayan gaafa kana xahaaraan keetuu ir'uu taha jecha xahaaraan ir'uu ta'e yoo janaabaan sirraan fuudhamin yoo dhiqatiinsi heydiif dhiqatte sirraan fuudhamin yoo wuduuni godhatte bakka san kan hin geelle taate kuni fuudhuun isaatu waajiba waan san bishaan san achiin gahuudhaaf jechuudha kuni marti waan ulamaan irraa haasanii baarakallahu fiikum dhiisuun hin barbaachisu jecha baarakallahu fiikum walitti qabatti جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ربنا سنرها جالته قافتان تقوكنا جدا بلا كونكولاتا نكون من الكان أفرين الراجبة جدا الكان أفرين الراجبة كان شبو ورقيتين ولدتك أبسيسون نافبقى عيل ذهب وان جدا مكانا ذهب وان جدا مكون زكايا كجدانين namni islaama tahe tokko akka qoriititti itti nyaatuu fi waan itti dhugan godhanii itti fayyadatuun haraama ijmaa'an akka qoriititti itti nyaatuu fi akka kaasa itti dhuganii fijjaana shaayiidhaa tahina waan asiira itti dhugan tahina itti nyaatuu fi itti dhuguun waliigala ummata islaamaatiin haraama استعمال براكه ستي وان براكه ستي وان براكه ستي وان نياتن تهين وان دغاتين تهين كستي اتفجدت نتهمون تهججو كستي علماء واللبني جمهور اهل العلم دا الرهدون علماء فانها لهم اجدي وان شريان كيسا غبابنت بافتون وان انتهين ذهب في فضان اكمل لقات اتفجدت يوتات ملي استعمال برا كيسان قالوا استعمال برا أكا
sa'aatii godhatuudha akka qubee harkaa zahaba godhatuudha dhiira dubartiin kun kana keessatti wal dhabanii beekaadha waan ta'eef kuni haraamaa jechuudha wanni waan shari'aan keessaa baafte malee duuba itti akkana tahu namni kuni rakkoo konkolaataa irraa mudateen ilkeen takkahu ilkaan afurii narraa cabee waan kanaan hidhuu barbaachisanaan jedhanii akkam tahaa silkii zahabaatiin hidhuun tahaa jedha obboleessa keenya akki jennuun eeni tahaa ittiin hidhadhu ni tahaa jennaan ragaan keessa maalii jechuu ni dandaha zahaba itti fayyadatuun haraama ragaa maal qabannee mee yoo namni na qabe maal jedhee ofirraa deebisa yoo ka jedhu taate nama tokko arfajaa ka jedhaniin arfajaa ibnu sa'id ka jedhaniin sahaba rasulaa irraahi jaahiliyyaa keessatti funyaan irraa cite lola keessatti waan lola kana heddummaataniif funyaan irraa cite san zahaba irraa itti godhate fidda irraa itti godhate meetarraa jechaadha zahabaa miti ziqayaa miti itti godhatee yoo xiqqoo turuu hin ajaaye funyaan isaa funyaan ajaayee jennaan zahabatti jijjiirii zahabni hin jijjiiramuu zahabni hin ajaa'u zahabatti jijjiirii jennaan dhufee rasuula gaafate sallallahu alaihi wasallam hadiifni imaamu ahmadii fi tirmizii keessa jira akkuma san sheekul albaanii rahmatullahi alaihi hadiisa kana sahiha jedhaniini rasuulli itti godhadhu jedhaniin bakka san eega hajaan akkana itti jiraatte eega wanni biraa yoo ka itti godhan ajaa'ee si rakkisu taate zahaba san itti godhadhu jedhaniin bakka sanitti kanarraa wanni fuudhamu haajaadhaaf rakkoodhaaf bakka rakkatanitti ka zahabaa sanitti illee fayyadatuun hima tahaa jechuudha rasuulli sallallahu alaihi wasallam kaasa isaanii tokko ka dhoo'e silkii zahabaatiin hodhulleen hadiisa sayya keessatti dhufee jira haajaadhaaf yoo tahe rakkoo akkanaatiif yoo tahe itti godhatuun hima tahaa itti godhadhuu jennaan obboleessa keenyaan baarakallahu fiikum جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم غافتم تككنا جت وجدتم من دلغاتي بده سيره هجيتين دفتي وصفي زنجفتين من دلغاتي بده يوسو بولتي حلال اجارتي من جت دلي مالتو الرجراي namni kun akka jedhutti ufiif baase ka fuudhe kuni isii mana dalagaa jirtu achi baase achi eega baase karama shari'aatiin waliyyii shar'ii maatii isiidhaa dubbisee karaa maatii isii ka dubbisee saniin nikaa hidhate ammaan tana intala tana ta nama walii galtee shar'ii namaa seentee amata ganaa isin bira dalaga jettee mana namaa dalaydu karaa dhaammaletti achi mana sanii baase garuu ni kenna abbamatu naa hidhe rakkinni wanni ani dalaguu qabu maalii jedha gaafiin isaa obboleessa keenya akki jennuun nikaahni eega abbaan sii hidhe waliyyiin shar'iin eega sii hidhe ni kee sahiha walaakin intala san mana namaa ka isiin mana sanii warra mana saniiti walii galtee amata tokko takkaawu amata lama walii mallatteessanii isaan bira dalaydu isaan bira baasuu kanaan haqa isaanii zallamtee jirta kanaafuu achi baasuun isiidha haraama eega achi baate waliyyii shar'iidhaan eega ka isii fuutu taate nikaahatti waan hidhaan qabu nikeenni sahiha achi baasuun keessun haraama tawbaa gara rabbii keetitti deebi'ii jennaan obboleessa keenya جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم غافتان تقوقنا غراغرمان استغاثاتي في غراغرمان توسلا مالي استغاثة جتون نمني ركتي ركو جبدو كيس بؤتوكو وهت إياتودا استغاثة جتون نمني ركتي rakkoo jabduu keessa bu'e tokko wayitti iyyatu tawassula jechuun ammoo waan kanaa jedhi akkana naa tahi jecha kuni gara ibaadaatitti wayita as deebi'e
استغاثان ربي ملين تاتو مخلوقا ركو تنكيسا نباسي جتة وان نندن دي نكيستي وان مخلوق نندن دي نكيستي مخلوقتي يتون انتو وان ندن دو كيستي استغاثان مخلوقا اللي متاتي استغاثان مخلوقا إمتاتي وان ندن دو كيستي نما تقوصو بشام بوئي بشام فراتي دبرسا جراتي nama daakii beeku tokkotti iyyatee na dhaqqabi harka na qabi bishaan kana keessaa na fuudhi osoo jedheeni nama bishaan keessa daakii beeku kanaan jechuun himata. Kanarratti wanni qajeelchuuf fastaghaathahu alladhii min shi'atihi ala alladhii min aduwwihi jecha qissaa Muusaa fi namticha dhahee inni wanna jedhee san jidduutti qibxiyyichi wayita Masri keessatti namtichaa wal lole نبي الله موسى دان ندك بجين فاستغاثه الذي من شيئته فاستغاثه موسى تيته جچا نبي الله موسى تيته الذي من شيئته كسب موسى دات يسن موسى تيته على الذي من عدوه كدين اسات يسن الرتي نغر غاري جچو ده موسى تيته جدا ونره موسى وان نمت جكنا irraadho guudha fi kanatti waan dandeetti namaa keessa jiru waan namni danda'u keessatti ni ta'a waan namni hin dandeenye keessatti yoo makhluuqatti ka iyyatan taate makhluuqaan nuu roobsi yoo jedhaniin makhluuqaan ilma naa kenni yoo jedhaniin haadha shirkun billaahi mukhrijun min almilla kun rabbitti waa hila godhuudha islaamummaa keessaa nama baasa namni makhluuqa tokko waliyyuma fedhee haa tahu waliyyummaa isaa haguma fedhee haa yaadu malaa'ikaa tahina وان براجني يتهنا مقارقا يتهنا وما فدي يهاته وان مخلوق روحي قبتينا كروحي قبل تهنا ناروب سجتيني كسيروب سودان ده تكون جرو ربي تكو جمالي كإلمنا كن جتيني كنو دان ده تكون جرو ربي تكو جواتي مالي كناهو وانا كنا كيسبتي نمني مخلوق اتيوك إيتو تاتي مخلوق اتيتي يا ولي بلوكاتي نفت نوروب يو كجرو تاتي يو إلمنا كن مخلوق يو كجرو تاتي كن سلام ما كيساني بايا غاب سلام ما كيسابه جنة سينون سرتي حرام تها دلغان إسا خير الروان إن دلغته هندي سيداني بدي إني ورّي بالدكيسة أبته تها ورّبوبتي بالدكيسة أبو الليميتي عياذا بالله محلين خطر قدار كناهو ركو كيست ربي تقوش ملي مخلوقة يتون انتو حتى ور مشركا والرمان ويتكار ربي تنأمل نيهو إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين يودوني يابتني بشان الفودي قد ديبسي حلاكم نجتشو يو صداتن دعوا الله مخلصين رب مقفت أتشجتني رب مقفك أدتن ولكن يوجي بياني بحري سنكيسا بياني تكو بكا قوفات تجي والنجدان إذا هم يشركون شركي وفيتي تدجان جا ربنا يترانوهم كنافو نتور مشركا سننقطون قبل نمن إسلاما فالله سنيت يا شيخ الإسلام ابن تيمية جدًا مالي في أمبي دور دبرتي يوركون دغا إسام مدته ربي تكو جمالي وان براني ديسان كيرنا موجدًا زمان كيرنا كوني ويتركون جبدون إسا مدته ربي ديسي مخلوقات يتجا كوني فال مشركا وهنقتو جيتشا مشركا در جرسان هنقتو جيتشا كربين الرانوهم إسان ويتركو سينان يو أحيط بهم جتشو بيكن هما نتي مرفم نياتم نجتشو يتبيكن دعوا الله مخلصين له الدين أمنتي كان ربي كل لسان ربي كدتن يو أتش بيان أمو شركتي ديبيان كنافو محلي خطراتي ركو كيس يو سينت دبمتي يو ركو سينت چنين سون تكا چنين منسك أبدي ركتي سر ترتي يو جتي مؤمنا نبي ندك بنجرين فاطمة ندك بنجرين فاطمة سرق عبدو أي تونجر فاطمة سمكو بس إنك عبدو فاطمة كون نجارة كدا فردورة دوتة دبرته رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كيتو سنبي تسيار رتية تان وصوم كبه كونو ملوتاته نمدو دبر نمدو واسي قد ندنده بك أكسي سنت أكس جنان ركو أكسي سن كيستي
وأنا كسي مخلوقاتي وامتي جنان إسلام ما كيساني باتا أشهد جتم عليه إسلام ما تسليبون إندن إذن استغاثان خطر كنا قبط استغاثان ركو كيستي ويتي إياتو وان إندن دين كيستي مخلوقاتي يو إياتين كفرتا يجا إسلام ما كيسابات توسل لي هو مالي توسل لي بدعة إن لين حرام ما توسل لي بدعة توسل لي بركة بلو جتشا كان نتي ورماسيا كابو أكيد يعني ربي كراتون دن دينو إنه تربي ترياتون دن ديتو سينجد ربي أدعوني أستجيب لكم جد أدعوني نكردا أتتديرالي أتكديرالي أتين دبرتيلي نكردا أستجيب لكم إسني فوات أنا كردا جدا إنه تو چندي أتو سينجد أتبدي كبات بدي ما يوك أبات چندي أتو إنه سينجد ولكن جدو كانت سيف ربي جدوتي وساتا قرانيت ati balleessaa qabda rabbi sanitti achi dhiyaatuun dandeettu warra rabbitti achi dhiyaatu kanaan tawassula ta'e isiin maal sababni asii waa sirraa fuudhan waan silataa sirraa fuudhanii mire waan silataattu jira bar akka naanii miti bar dubbiin karaa isaanii kanarra hoyta deemtu wareega kenniteet akkasitti isaaniin tawassula taate wareega kennite yaa baluu kiyya jetta kama gandaa itti amantu ka baddaa jirullee ka gammoojjii jirullee ka bitaa jiru ka mirga jirullee yaa eenyu kiyya yooma tana keessaa na baafte mirgo akkasiisan kenne hoolaa akkasiisan kenne takka gaangee akkasiisan kenne jetta takka sangaa akkasiisan kenne jette idan maslahaa kana bada yoo hin ta'u kasiin jedhan taate kanaaf jecha yaa buleessa kee yaa buleetii tiyya siifi rabbii kee jidduu girdoo wahiitu hin jirtu yoo rakkattellee rabbuma keetitti iyyadhu yoo kadhattellee rabbuma kee kadhadhu yoo gargaarsifattellee rabbuma keetitti gargaarsifadhu idaa sa'alta fas'alillah rabbuma qofa kadhu wa idaa ista'anta fasta'in billah kama qaala nabi sallallahu alayhi wasallam yoo gargaarsifattellee rabbuma keetitti gargaarsifadhu kanaan alatti wanni ati itti gargaarsifattu hin jiru gargaarsifattellee kawaasii godhulleen hin jiru kasibira hin jirre keessattu kasibira hin jirre waamatuun kadu'e waamatuun kuni wallaala keessattuu daangaa gahuudha jedhama nama makhluuqa sibira hin jirre isaa baale jiru biyya Awurooppaa teettee yoo waamatte maal jechuu maanaan isa har'a biyyi barmootumaanuu wayyoo itti akka duraanii san gowwummaa naman soban isaa achi jiru asitti yoo waamatte maal sii godha yoo majzaataanuu jiraate waan kana maanaa isaa gadi qabnee haa laallu sheek baluu akkas jedhee qofaa miti hin bakka jedhanii fi maalii miti kuni waan shayxaanni namaan sobu baarakallahu fiikum istigaataan islaamummaa keessaa nama baafti waan hin dandeenye yoo makhluuqa irraa barbaadan tawassulli bid'aadha bid'aan kunilleen gaafiin gara shirkii sanitti nama harkisuun isaallee ni mala osoma barakaa isaaniitiin akkana naa tahi isaanii jedhi akkana naa tahi jettu isaan kadhatutti deebi'uun argama kanaafuu lachuu ulamaanii waan irraa nama baqachiisaniif kana haraama ta'uu keessatti martinuu tokko keessatti haraamummaan isaanii bakka itti wal caaltu istigaataan millaa keessaa nama baafti tawassulli bid'aadha yoo isaan kadhatutti deebite dubbiin tam istigaasaa sanitti achi deebiti lachuu mahallii khaxaraati atiin jannata rabbii kajeeltu atiin islaamummaa himattu rabbuma wasaaxaa malee na kadhaa jedhu isuma kadhadhu isumatti irkadhu isumarra hajaate barbaadi isumatti hajaate illee himadhu rabbi hajaate illee siif haa baatu siin jenna deebisaan akkana fakkaata baarakallahu fiikum جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم غافين دما أكنا جت نمني توكو كإلمو بربادو يو كيسما يو إلمو دبرتي باقي أرغتي إلمو إيران أرغتين من يالاتي في يوكاني نما شيخا برلك قرآن في قرائسو هاته بدد براتو بربادو هاته وان كان ربي تكنا وان يكون هم بقى آية أولا ربين آية إساء أبا فدي ديرا قفا كنا أبا فدي دبرتي قفا كنا أبا فدي ديرا دبرتي والكيسة كنا في أبا فدي سنون دوغتا أفران كانت تقودي قرآن كيستي دوبا نمتجي dubra qofa argate yoo ka dhiira barbaadu taate ka dhiira qofa argate yoo ka dubra barbaadu taate
du'aayi godhatu nomaan qabu sheeka bira dhaqee rabbi naa kadhadhaa jechuu nomaan qabu sheeka bira dhaqee du'aayi naa godha rabbi naa kadhadha jechuun homaan qabu wanni saniin ala jiru dhiira kennuu fi dubartii kennuu namni harkaa qabu hin jiru wayta garii akka mana yaalaatitti ma'anaa garii tashxiira waan jedhamu warri ulamaa'iin gariin ka irra haasawan hermoonaata kana keessatti garii taadiila wahii godhanii akka dhiira ta'uun kajeelamuudha wanni akkasii kajeellaan gariin hin jirti jechuulleen dhima haasawamaa kuni walaakin rabbuma kadhatu qofatti achi deebi'uudhatu barbaachisaadha baarakallahu fiikum namatti illee yoo kadhaytu taate rabbinaa kadhadhuudhaan alatti wanni inni sii godhu dhiira godhuu fi dubartii godhuu keessatti mirgi inni qabu hin jiru du'aa'ii rabbi sii kadhatu hima danda'a rabbiin ka ilma barbaaduufillee ilma haa kennu ka dubra barbaaduufillee dubra haa kennu ka wal keessa godhuu fi barbaaduufillee wal keessa haa godhu ka ammoo hin qabnellee rabbiin ilmaan haa badhaasu وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم وربنا سنرى هجالته قافيك إن قويا هراء أسرة مرجر قافي بروتين هنقولت ديبنوت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته